Njata ya bengi ya Cooperative riu ni cangararite nginya nja wa mihaka ya Kenya na muno ni undu wa itemi-ini bengi ino anyitite hari kuhura arimi njeki. Na riu bengi ya African Development Bank ni heanite ngoga ya muruti wira mwega thiini wa gitaru kia Africa. Na Esther Kariuki uria urugamiririre ruhonge rwa motungata ma urimi thiini wa bengi ya Cooperative niwe uhotanite. Umwe wa motungata maria maruguritio rungu rwa utongoria wa Kariuki ni Coop Bank Soko, utungata wa kimitambo haria arimi anini mahotaga kwendia indo ciao, kugura mbegu na indo ingi cia migunda. Na gukinyiria riu arimi matanyihiire 750 ni meyandikithitio utungata-ini uyu. We have done a business case for the farmer. Numbers. If a farmer plants potatoes, what is the profitability? And that is why these distinguished farmers here, they are going to verify for you the business case. So that when we come back here, when we have harvested, we can confirm to you that the business case of a farmer is firm and viable. Makianirira Kariuki ta muhotani wa mwaka uyu bengi ino ya AFDB yugite ati kugerera utungata uyu arimi ni mahotete kuheo mweke mwega wa kwendia indo ciao na thogora mwega makiria aria mari ruhonge-ini rwa kahua, waru, mucere gatagata-ini kaingi. Matrapo to promise ati arimi aitu aria megukorwo makingirira urimi wa waru ino irendekana iretwo makis waru iyo aria megukorwo makirima thina wa mbeca cia kurima waru iyo Cooperative ni mararugamirira. Hamwe na uguo Kariuki ningi ni anyitire itemi rinene hari mubango wa thothaiti cia arimi a kahua kwambiriria kwienderia magetha mao imwe kwa imwe kuri aguri hatari na broker, undu uria ureheire arimi aingi umithio munene. Gukihana uguo bengi ino ni iraneire gutigirira ni athii na mbere na kugacirithia motungata maria marongoreirie arimi niguo kumahura njeki ona makiria. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.